hari andi makuru menshi tuza kugenda tugarukaho. Reka rero twinjire muri aya makuru mbaha ikaze mwese aho muherereye hirya no hino. Yanitwa Isaac. Reka nakira Robert ariko duhita tunakubita tubangura. Mbanze mubaze ntise iyi ntambara duhere kuri iki kibazo cy'aya makuru mashyashya. Reka duhere ku by'urupfu rw'umuyobozi n'ubundi muri Irani, no mutwe w'ingabo zidasanzwe za Irani IRGC cyangwa se Islamic Revolutionary Guard zo muri Irani, watangaje ko ingabo za Israel zishe umuvugizi wawo uwo mutwe nyine General Ali Muhammad Neini mu gitero cyagabwe i Tehran mu ijoro ryo ku itariki 19 rikira 20 Werurwe 2026. Abenshi bose bavuga bati noneho abayobozi bakomakomeye by'umwihariko mu mutekano n'ingabo barahashiriye cyane muri Iran. Iyi nkuru ngira ngo nawe Albert wayibonye, ese mu by'ukuri wabisanisha ute no gukomeza gutakaza imbaraga kwa Irani muri rusange muri make? Urakoze cyane rero bwana Isaac ku nkuru nk'izi ngizi zikomakomeye cyane. Ndakubwira ukuri yuko igihugu cya Irani gifite ibibazo bikomeye cyane byerekeranye no gupfusha bamwe mu bayobozi bakomeye kandi b'ingenzi muri kiriya gihugu. Urabizi mu minsi yashize bapfushije abayobozi bagiye batandukanye, harimo ministiri w'ingabo, harimo ministiri ugendanye n'ubutasi ndetse n'ubundi kiriya gisirikari cyabo cya Islamic Revolution Guard Corps cyari cyatangaje n'ubundi cyatakaje umuyobozi mukuru wacyo. So bivuze ngo rero kuba nibundi mu ijoro ryakeye nabwo igihugu cya Israel cyarashe umuvugizi w'ingabo wa kiriya gisirikari, nabwo n'ubundi ntago ari agashya n'ubundi ku gihugu cya Iran gusa, ntago ari ibintu byoroshye. Nukuvuga ikiro bwana Isaac, buriya iyo igihugu kiri kugenda kirasa bamwe mu nkingi za mwamba b'ikindi gihugu baba bashaka n'ubundi kurimbura, sibyo, ya ideology y'igihugu, kubera yuko buriya igihugu ntago cyitwara ubwacyo, ahubwo igihugu gitwarwa n'abakiyobora, nibo moteri. Yurashe muri moteri rero ubwato butangira kugenda buri zigzag, yego, budafite umuyoboro wa nyawo. Niko rero igihugu cya Israel kiri gukora, kiri kurasa abayobozi bakomeye, kiri kurasa abantu bose b'ingenzi hariya mu gihugu cya Iran kugira ngo nibuze kiriya gihugu kigire zigzag, gihubangane. Kimara guhubangana abaturage babone ko bakeneye revolution, bavuga ati ibi bintu turimo nta hantu byatugeza, nibarangira bahindure strategy na structure iyoboye kiriya gihugu cya Iran. Gusa Ministri w'intebe y'igihugu cya Israel yatangaje ku munsi w'ejo yuko ntago yizeye neza 100% yuko buriya buyobozi bwa Iran bwahita buhinduka. Gusa icyo yizeye neza nuko ibyo bari gukora bizatuma abaturage b'igihugu cya Iran babasha kwishiraho ubuyobozi bwabo bwiza kandi bishimira. Niko ibyo bintu bimeze bwana Isaac. Yego niko bimeze rero. Reka mu by'ukuri Israel na Amerika uko bari kugenda bica abayobozi bakomeye muri Iran, niko bari kugenda batangaza ibyo bashinja uwo muntu runaka bari kuba bishe. Ese ibi bivuze iki? Koko biri kuba bifite ishingiro cyangwa se no buryo bwo kugira ngo bagaragaze ko ibyo bari gukora bitarimo amakosa? Kuko nk'ubu ngubu igisirikare cya Israel kiratangaza ko uyu General Neini bishe ngo yaramaze imyaka 2 ari umuyobozi ushinzwe kwamamaza icengezamatwara rya IRGC nyine uriya mutwe mu burasirazuba bwo hagati, ngo rigamije hanini gushishikariza imitwe yitwaje intwaro guhungabanya umutekano w'abanya-Israel. Hanyuma rero ukabona ko bikurikiye ibyo twagarukagaho mu makuru yacu yabanje, nk'uko wabibonye twabivuze ko nabwo undi bishe bagaruka hari ibyo bamushinja ku byo guhungabanya umutekano hariya n'ubundi muri Israel n'ibindi bikorwa ngo byo guhagarika ngo byo kwibasira abigaragambya muri Iran no kubahohotera. Ukabona ko uko ari kugenda bica umuyobozi hariya cyane cyane muri uyu mutwe, ariko bari gutangaza ngo amakosa runaka afite. Ibi bintu bifite ishingiro cyangwa se nayo nama yari ya politike mu bigendanye n'imirwanire? Bwana Isaac, ndagira ngo nkubwire yuko mu by'ukuri ibi ngibi bavuga kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni ibintu batangiye kuva kera, ni ibintu batangiye kuva kera cyane babikora, bakica abaturage, bakica abayobozi bagiye batandukanye. Gusa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukuntu zibigenza ni abantu badakunda guhubuka cyane, ni abantu b'abanyabwenge cyane ku buryo nibuze bagomba gukora ikintu bafite fact. Mwarabibonye mu gihugu cya Afrika bishe Colonel Muammar Gaddafi, ntago bapfuye kuza gutyo ngo bamuhitane bamwice. Bamushakiye ibyaha, bamushakiye amakosa,
bamushyiraho ibirego byinshi cyane, bakajya bakora amagurupe y'abantu runaka bakigaragambya, igisirikare cya Libya kikagenda kikahosha iyo myigaragambyo, kuko abo bantu bigaragambya harimo n'amahane menshi batera amabuye bafite ibiki byose, ugasanga muri iyo myigaragambyo hari n'abapfuye. Abo bose bapfuye babagereka kuri perezida uriho. Icyo gihe Muammar Gaddafi bamushinjije ibyaha yuko yica abaturage be, abarimbura, baraza baramwica. Kugeza uyu munsi wa none nta muntu urega Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nta muntu urega OTAN muri rusange. Bavuga yuko bishe ikibi, barimbuye ikibi. Mu by'ukuri ko se barakirimbuye, Libya ibayeho gute? Ndagira nkwereke ibintu nk'ibyo. Saddam Hussein bamushinja yuko ashaka gukora intwaro kirimbuzi, ko yica abaturage be ndetse atifuriza n'akarere muri rusange aherereyemo amahoro. Baragiye bamusanga, baramuturumbura, baraza baramubambye, baramunyonga ku mugaragaro, izuba riva, bamucira urwa Pilato. Yarapfuye ararimbuka, sibyo? Ba Saddam Hussein n'abandi bose, nuvuga ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyo bagiye kurimbura umuntu barabanza kumushakira ibyaha, bakamukusanyiriza amakuru kugira ngo hatazagira inkurikizi zakurikira ibihugu byabo cyangwa abayobozi babo mu gihe runaka, kubera ko bafite dokima, ibintu byanyuze no mu mategeko, babisakaje ku isi yose yuko abo bantu n'ubundi nta kindi kibakwiriye isibye urupfu. Mu gihugu cya Iran bari kubica yego, babashinja ibyaha bigiye bitandukanye, kandi ugasanga ibyo byaha birabahama. Gusa igihari ni kimwe, Isaac, igihugu cya Iran ni igihugu gifite ubuyobozi buhamye, bushingiye kuri structure, bushingiye kuri policy igenga igihugu muri rusange. Nkuko wumva Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ntago Leta Zunze Ubumwe za Amerika umuntu ufite imyanzuro ufata buri kimwe cyose ari Donald Trump. Donald Trump uyu munsi hano niyo yapfa, Amerika ntihungabana naho ni segonda rimwe, irakomeza ikaraninga, kandi buri muntu wese ugiye following structure ndetse na progress y'igihugu. Muri Iran rero twarabivugaga ejo, ni abantu bafite ubuyobozi bugiye buri hierarchical, buri grave. Ni ukuvuga ngo ibyo ufite nibyo mugenzi wawe afite, nibyo undi mugenzi we afite, ni inshuti. Iyo uje ukarasa umuvugizi w'igisirikare, wari umwungirije nafite ya makuru y'umuvugizi, wari umwungirije nafite amakuru y'umuvugizi. Ibyo nibyo igihugu cya Israel gishaka gusenya, ariko se kizabisenya, kizabica bose kibamari. Uri kubyumva neza? Ibyo rero bashinja bari abantu mbere uko babica, bo kuri bo ni ukuri, kuko bafitiye ibimenyetso, kandi za UN, imiryango mpuzamahanga iyo ariyo yose ntabwo yagiye hariya ngo ibi proving wrong, bivuge ko bibeshye. Niyo mpamvu nyine babica nta gusaba imbabazi. Minisitiri w'ingabo minisitiri w'intebe w'igihugu cya Israel yaravuze ngo nta muntu n'umwe ku isi dukeneye gusaba uburenganzira bwo kugira uwo twica cyangwa turasa, kubera yuko natwe iyo bari kuvuga ngo urupfu ku Banyamerika, urupfu ku Banya-Israel, batugabaho ibitero bavuga yuko Israel igomba kurimbuka igasibwa, ntawe ujya kwitambika ngo abatabare. Uri kubyumva? Niyo mpamvu nabo bagomba kugenza gute uwo babonyeho ikibi wese, kandi bakakigaragariza isi, uwagomba gupfa, nta muntu basabye uburenganzira. Hanyuma rero tukiri ahangaha kugira ngo twerekeza no kubyatangajwe na Mujitaba Ayatollah, dore kadakunze gutangaza byinshi kuva yajya kuri ubu butegetsi. Amerika irahamya ko mu yasenye n'ibirindiro byinshi by'uyu mutwe, uyu nyine biciye umuyobozi n'ubundi, ariko tunamaze iminsi tubona ko uyu mutwe uri kugenda ushegeshwa cyane na Israel na Amerika. Twavuga ko uyu mutwe wihishemo iki gituma muri target z'uru ruhande bari kwibasira cyane uyu wa RIGC wo muri Iran. Isaac, ndagira nkubwire yuko ntago ari uriya mutwe wonyine bari kwibasira. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje yuko igihugu cya Iran kitazigera cyongera kugira ubushobozi bwo kurema ibisasu bya kirimbuzi ndetse na za misile ziremereye cyane. Babitangaje. Uri kubyumva? Yego. Bivuze iki? Nuko bizeye icyo bakoze. Barashe inganda zose zishoboka za kiriya gihugu. Barazirasa ahantu hose, baraharasa, ndetse iriya ni imitwe imwe n'imwe y'igihugu cya Iran igenda ifasha kiriya gihugu cyangwa kibeho. Niba bararashe Hezbollah muri Liban, bakarasa Abahutis bo muri Yemen, bakarasa Hamas yo muri Gaza, bakahagira umuyonga mu buryo bugiye bukomakomeye cyane. Bivuze iki rero? Bivuze yuko ibyo bavuga barabizi. Uriya mutwe uri gushegeshwa, bari gushaka usenya, gusa ntago bawusenya nkuko basenye Hamas cyangwa bari gusenya Hezbollah muri Liban, ariko nabo bagomba kushegesha bakawambura abayobozi bawo ndetse n'abawuremye. Turi kubyumvikana neza. Bivuze yuko iki rero? Gusa igihugu cya Iran cyatangaje neza amagambo yatangajwe n'umundi n'uriya mutwe wa Islamic Revolution Guard Corps. Yego. Bavuze yuko bo
nta kintu na kimwe kizatuma bahagarara gukora intwaro na misile ziremereye. Bivuze ngo bafite ahandi hantu bakorera ziriya ntwaro. Ariko uko biri kose urumva ko uwo mutwe ufite imbaraga. Ufite imbaraga no kuvuga ngo biriya bihugu ni igihugu kinini cyane. Uze kuturebera berekane ishusho ya kiriya gihugu, berekana ubuso. Ni igihugu kinini cyane, igihugu cya Iran. Ni igihugu gituye mu gifite ubutayu bwinshi, gifite imisozi ihanamye cyane n'amashyamba n'iki. Nta mashyamba, ni ibintu by'ubutayu n'ibiki. Bivuze ngo bafite ubushobozi bwo gucukura. Ni abahanga cyane mu bibare na siyanse ku isi. Aho kiriya gihugu cy'abaperisi ni abantu baremereye cyane. So bivuze ngo bafite ubuhanga, baracukuye hasi cyane. Inganda zigaragara hejuru n'iziri munsi, iziri munsi nizo nyinshi kuruta izigaragara. Kandi ziriya ndege z'abayahudi ziraza zikarasa ibigaragara hejuru kugira ngo barase ibiri munsi y'ubutaka. Biragoye. Niyo mpamvu Benjamin Netanyahu mu nama mu kiganiro muri press conference yagiranye n'ibitangazamakuru byo kwisi ari kwiyerekana ko akiri muzima, ananenga ibinyamakuru bigiye bikomakomeye byamugaragaje nk'umuntu wapfuye. Yavuze ko bagomba gukora nibakwi, bakihutisha akazi, bakihuta cyane kugira ngo bafatirane ziriya nganda zikora intwaro kirimbuzi ndetse na misile ziremereye cyane. Bariya abanya-Iran batarazijyana mu kuzima aho indege zabo zitazabasha kubabona. Bivuze ngo rero uriya mutwe wa Islamic Revolution Guard Corps ni ukuvuga ngo urakomeye, ufite ingufu. Nubwo bari kwicira abayobozi, ariko wimakaje nyine imbaraga no mu batoya. Gusa muri rusange wenda tuvuze iki gihugu kiri gushegeshwa. Nyuma yo gushegeshwa n'ibihano bagifatiye guhera muri 2018, ubu ngubu babonye ko bitagize icyo bikikoraho. Noneho bari kuza bakitunare, bakiri hejuru bacyubarayeho, bari kugiheza umwuka. Nireba nyine umuntu kuri hejuru kuguheza umwuka, yakuryamiye ari kugupyinagaza. Bivuze ngo akurusha ibiro, ni ukuvuga ngo arakurekera imbaraga nkeya zo kuresista, ariko anytime azakuminyora gupyinagaze. Bivuze ngo rero birasaba yuko igihugu cya Iran nacyo cyongera imbaraga mu gucukura kijya hasi kugira ngo imbaraga ziri gutsikamira zibegereza ubutaka nabo bishakire ubuhumekero bagana hasi. Ariko ntago ari ko kitashegeshwe. Yego, hanyuma rero hagati aho reka tunerekeza ku ijambo ry'umuyobozi w'ikirenga wa Iran, Yuni Ayatollah Mujtaba Khamenei, yasimbuye se mu gihe yari amaze kwicwa nabo mu muryango batandukanye. Nawe yahatakarije umugore. Yavuze ko umugore n'umwana urumva ni ikibazo gikomeye cyane. Benshi banavuga ko uyu mugabo ari kuyoborera mu ihungabana, niko navuga. Na se yarapfiriye. Urumva ntabwo byoroshye cyane uko wenda bari abanyapolitiki, ariko ari umuntu usanzwe. Sinzi ko yabari gutera akuka kazima. Yavuze ko rero abanzi ba Iran ngo buriya baribeshye cyane, kuko ngo Amerika na Israel batekerezaga ko nyuma y'iminsi umwe cyangwa ibiri bari kugaba ibitero abaturage ba Iran bari butakarize icyizere ubutegetsi. Ariko ngo ntabwo ariko byagenze, ahubwo ngo abanya-Iran barushijeho kugira icyizere ubuyobozi, ndetse barushaho no kugaragaza ko no kunga ubumwe. Yavuze ko ahubwo ngo byatumye abanya-Iran bagira ubumwe budasanzwe, nubwo basanzwe bafite itandukaniro mu myemerere, imyumvire, umuco n'imyemerere ya politike byabo bibaranga. Ariko ngo yongeraho ko iyi ntambara ahubwo yatumye barushaho kugenda bunga ubumwe kurusha uko Amerika na Israel babitekerezaga. Avuga ko ngo kwibasira abayobozi babica bira ntacyo bivuze, ahubwo ngo yabigiranyije n'ubugoryi. Ese duhere ku byo yavuze bifitemo ukuri kuhe muri rusange? Bwana Isaac si byo gusa yavuze, yanakanguriye abaturage bakira gihugu cya Iran kuko bari mu munsi yo gusoza umwaka wabo, ndetse yabivuze kuri uyu munsi mu gusoza igisibo cya Ramadan. So yanababwiye yuko abanzi b'igihugu cya Iran bakoresha ikoranabuhanga, social media, kugira ngo bagabe ibitero bikomakomeye ku gihugu cya Iran, ndetse banayobya abaturage. Banayobya abaturage kugira ngo bumve yuko ubuyobozi bwabo butabitayeho, ndetse bunabarakariye ntacyo bumaze, maze bigaragambye, namara kwigaragambya igihugu cyabo gisenyuka Imana yabahaye. Bivuze ngo rero ibi bintu uyu muyobozi, Leta z'Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Israel baramushotoye cyane kugira ngo agaragare, yigaragaze. Kubera ko Bwana Isaac, kugira ngo Leta z'Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Israel kirasa umuntu mu kindi gihugu, kigomba kuba gifite ibintu bitandukanye. Eida kigomba kuba gifite isura ye, ubwo ni ifoto ye. Kigomba kuba gifite bimwe mu bice bye by'ingenzi by'umubiri, abe umutwe, abibihimba n'ibiki byose. Bagomba kuba bafite nibuze ahantu hariho hose afite ijwi rye avuga,
kugira ngo nibyo babashe gukurikirana iryo jwi, namara gukurikirana iryo jwi wenda bamutrackinga bibereba ahantu hose ariho hose bamwice. Kugeza kuri uyu munsi wa none ntawe urabona uyu mugabo, ntawe uzi aho ari. Baramuhimbira ibyaha yuko yakomeretse muri cya gitero barasaga se, baravuga yuko nawe yenda kwipfira. Abandi basesenguzi baravuga yuko nibuze uyu mugabo yaba ari uburyo bwa politiki kugira ngo bamuhidinge bamuhishe, sibyo? Ibyo byose rero ni biri kuba, ariko amaze kugaragara inshuro zigera muri 2. Iki ni cyumweru cya gatatu intambara iri gukaza umurego. We nibuze amaze kohereza ubutumwa inshuro zigera kuri 2 bwose babusoma. Gusa ubwo uyu munsi bwari rurangiza, abasesenguzi mpuzamahanga bagaragaje yuko uyu mugabo ari kwerekana ihangana rikomeye cyane kandi yuko adateganya no kumanika amaboko yamanikira abanyamerika ndetse n'abanyayisiraheli. Bivuze ngo uko byagenda uyu munsi wabibonye, barashe muri Kuwait ibisasu biremereye cyane, baharashe cyane ariko banahibasiye cyane, bahangije. Ni nyuma yuko barashe no muri Israel, by the way, barashe misile nyinshi cyane muri rijoro ryatambutse, ndetse bibasiye nka za Tel Aviv n'ahandi. Wabonye yuko n'ikiganiro Minisitiri w'Intebe Bwana Netanyahu yagikoze ari hasi mu kuzimu. Bivuze ngo bari kuharasa mu rwego butandukanye cyane, ndetse banatangaje abanya-Irani yuko ni mu gihe igihugu cya Israel cyarasaga ku ngufu zabo z'amavuta, baraharashe kugira ngo bateze igihombo ndetse bateze n'ibura ry'ibikomoka kuri petroli hariya muri ya Middle East. Bafate kundi igihugu cya Katari, bafate kundi ibihugu bya Kuwait ndetse na Emirati z'Abarabu. Rero nyuma yo kuharasa, kandi Israel yavugaga yuko iri gufasha Leta Zunze za Amerika, baharase maze Irani yemera gufungura uriya muhora wa Hormuz. Ariko igihugu cya Irani cyahise kivuga ati noneho, muri iryo jambo yanabivuze, ntago tuzongera kujya dutindiganya mu gusubiza umwanzi wacu mu gitaba. Niko yabishize, bavuze ijambo rirerire cyane. Rero niko twadufashe incamake, bavuze ko bakirasa bakibarasaho. Bavuze ko guhera kuri uyu munsi wa none mu ijoro ryakeye ntago barahagarika ibitero byabo kurasa kuri Israel. N'uyu munsi misile ni munange ziri kugenda nk'imvura, bari kumishagira. Ntago baraza guhagarika kurasa mu bihugu baturanye gusa. Yanavuze yuko bifuza umubano mwiza, bifuza amahoro, bifuza imigenderanire myiza n'ibihugu ngo byabo by'ibituranyi. Ariho ya mentioninze igihugu cya Kuwait, amentioning igihugu cya Turkey ndetse na biriya bihugu byindi bigiye bitandukanye. Bivuga ngo ibyo bari gukora nubwo Leta Zunze za Amerika ziri gukururira kino gihugu cya Iran kugira ngo kigaragare nk'ikigome, nk'ikibi koko kiri mu karere kitifuriza amahoro akarere k'Abarabu hariya, ariko bari kugaragaza yuko atari bo. Nabo kuba bari kurasa abo ngabo ntago ari bo, kuko ntago bafite ubushobozi bwo kujya kurasa muri Leta Zunze za Amerika. Ariko bafite ubushobozi bwo kurasa ibikorwa remezo biri muri karere bya Leta Zunze za Amerika. So yavuze byinshi rero mu by'ukuri. Rira jambo yagaragaje ni ijambo ryihumure, ni ijambo rigiye gutuma abaturage noneho b'igihugu cya Iran bakunda ubuyobozi, kuko yanabashishikarije gukora, abashishikariza gutanga umusoro. Barakorera hehese kandi batari gusinzira. Ntago bari gusinzira, ariko arateganya, ariko ni nko kubabwira ngo bari kwica abayobozi muhumure. Ariko abayobozi bari kwicwa ntago barica icyo basize. Iroho zabo zizakomeza gutembera mu butumburuke ndetse no mu kirere cyose cya Iran. Gusa Iran yarashegeshwe. Reka dusoreze kuri iyi ngingo. Amerika, amakuru dukesha Al Jazeera atamaze umwanya, aravuga ko iri kohereza abasirikari ibihumbi n'ibihumbi byongera mu burasirazuba bwo hagati, bira bihugu nyine byo muri Middle East, nk'uko abayobozi batatu ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika babitangarije iki kinyamakuru kindi cya Reuters, ariko bikagira no ku nkuru no ku kinyamakuru Al Jazeera. Umwe rero muri aba bayobozi utashatse amazina ye ajya hagaragara nk'uko ibinyamakuru bibivuga, yavuze ko ubwato bw'intambara bwa USS Boxer bufatanyije n'itsinda ry'abasirikare b'ingabo zirwanira ku mazi Marine Expeditionary Unit buri guhaguruka buvuye ku nkombe z'uburengerazuba bwa Amerika mbereho ibyumweru 3 ruvango hashize iyo minsi. Rero ngo izo ngabo ziri kugenda ziyongera uko bwije nuko bukeye. Hanyuma kandi Trump aheruka gutangaza ko ngo intambara bagiye kuyivamo. Ese ibi ngibi birahurira he ko ubwo bigaragaza ko wagira ngo urugamba nibwo rugiye kuba urugamba? Oya, no kuvuga iki? Trump muri iyi minsi asa nk'umuntu uri kurwana urugamba wenyine ku giti cye. Igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu nka Israel bari kurwana urugamba, baratereranywe, reka mbivuge gutyo. Baratereranywe, bari bazi neza yuko nibuze bagomba gufashwa n'inshuti zabo ariyo NATO, sibyo? Bakabajya inyuma bakaba backinga, kubera yuko igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cya Israel bararashe
bakoresha n'ingufu zikomeye cyane ndetse n'intwaro ziremereye, baranahatakarije ibikoresho byinshi bya gisirikari. Ariko nibyo baravugaga ngo turi kurwana ibi bintu, turi kurwana urugamba nk'uru nguru kugira ngo tubone amahoro akarere ndetse n'isi muri rusange. Ariko tugomba kubona abantu batubakinga mu buryo bwa business. Turi kumvikana kubera yuko Amerika ya creatinze space, nubwo petrol itari gutembera n'ibicuruzwa bituruka ku buhinzi n'ibiki byose ntago biri kugenda, ariko ibihugu bimwe by'Iburayi biri kugurisha intwaro, biri kungukira muri iyi ntambara. Abanyamerika bari kugurisha intwaro nyinshi cyane hariya muri ya Middle East, harimo kugurisha ikoranabuhanga rikomeye, kuhatanga drone ziremereye cyane, gutanga intwaro z'ubwirinzi ndetse n'ibindi bitandukanye. Abongereza bari kugurisha kuko wabonaga ko indege zose za Amerika, wabonye iriya American bombing ya ndege nini cyane yabanzaga guca mu Bwongereza. Guca mu Bwongereza kujya kubaza iki, ni kujya gupakira misile ndetse n'izindi ntwaro ziremereye cyane bakazizana hariya muri Middle East. Ntago iriya ndege yabagije kurasa. Wabonye amato manini cyane, battleship aremereye cyane atwara hafi abasirikare 50,000 ndetse agatwara n'indege zirenga hafi nka 50 z'indwanyi. Yabagazanye ikise, yabagazanye intwaro, ariko batengushye Leta Zunze za Amerika. Ejo bundi Iran yaravuze ati reka tukuniga tukunwigirize, nawe aya mavuta uri kwangiza ntago uzigira uyatwara. Kuri uyu munsi mu gitondo navuganaga n'abantu bawe muri Leta Zunze za Amerika. Twavuganye ngiye hari mu masaha ya saa 6 gutyo, bo bari mu gitondo saa 12 barimo bava mu kazi. Barimo bavuga yuko ibintu byabo byiyongereye, essence imodoka zabo nabo ni ibibazo. Ubu ngubu essence yarazamutse, ibintu byose byatangiye gutumbagira. Bivuze ngo iyi ntambara atangiye gukora ku banyagihugu ba Leta Zunze za Amerika. So bivuze ngo rero igihugu cya Amerika cyaratengushwe, mu gutenguha cyatengushwe na bene wabo. Kandi bamaze gutenguha, nubwo Uburayi na Amerika bari kugurisha intwaro muri iriya Middle East, ntago icyo bari kugaininga muri iriya ntambara kingana n'icyo Ubushinwa n'igihugu cy'Uburusiya bari kugaininga muri iyi ntambara. Kubera yuko isoko ry'ibikomoka kuri petroli n'ibiribwa ryavuye kuri Amerika, ko Amerika nayo nabajije ati Amerika namwe mwakuraga petroli hari ati cyane. Bivuze ngo rero Ubushinwa n'Uburusiya bwo buracyari kuvoma petroli ko bari gukorana, kuko bari gukorera muri uriya muhora. Bo nta kibazo, petroli bari kuyiniga rwose, ibikanu byabo bimeze neza, ibitwenge ni byinshi. Ariko Leta Zunze za Amerika zo bazinize ku bikomoka kuri petroli, wapi bari kwagurishiriza intwaro. Turi kubyumvikana. Bivuze ngo rero Amerika niyo mpamvu iri kuzana ziriya ngabo. None ko gato okay, niba ari uko bimeze, homboka naye ngiye kubisenya, ngiye kongera nzana intwaro, nzana ingabo, noneho ndase ku mugaragaro na Iran isarira se muri biriya bigobe byose, ndase ibikomoka kuri petroli, ndase ku nganda zitunganya biriya bintu, barasha inganda zitunganya amazi, barasha ahantu hose hariya, tugiye kubisenya byose. None icyo gihugu mwavuga ko mugiye kujya mukivoma mwenyine, tubituritse tugisubize kuri zero. Niba kugituritse kuri zero mwese muhombe, mugiye mutari kunyumva. Biriya rero kuzana ziriya ngabo no kugira ngo bereka Abashinwa n'Abarusiya niba hatari icyo bagomba gukora, yuko bose baraza guhombera muri intambara. Yego, reka ngushimire cyane. Urakoze cyane Bwana.